Kada je reč o misterioznosti, devojke su tu negde sa egipatskim piramidama, jer iako su među nama, niko zapravo tačno ne zna kako funkcionišu. Ali, to će se sada promeniti. Jedna od najvažnijih stvari koje momak može da shvati jeste da li je devojka zainteresovana za njega i ispostavlja se da devojke zapravo šalju skrivene signale kada su zainteresovane za vas. Implikacije poznavanja ovih signala su apsolutno ogromne. Iako ništa drugo, to pruža muškarcima koji nisu sigurni da li su privlačni način da sigurno saznaju šta devojke zaista misle o njima. Sa tim rečeno, hajde da odmah pređemo na to. Broj 1. Nešto što muškarci uvek primete. Trenutak kada zaista lepa devojka uđe u prostoriju. Naša sposobnost kao muškarca da primetimo devojku koja ima prave proporcije gotovo je na nivou mane. Ludo je to što su devojke zapravo stotine puta bolje u tome čak i od nas. U svakom trenutku one su itekako svesne svog okruženja. Tačno u trenutku kada uđete u vidno polje devojke, ona će vas odmah primetiti pre nego što vi uopšte imate pojma da je tamo. Tako dobre su u tome. Često ću sedeti negde poput Starbucksa, gde je puno devojaka oko mene i u nekom trenutku pogledat ću s telefona u pravcu jedne od devojaka blizu mene. I dok to radim, ona će pogledati u mene, uspostaviti kontakt očima na sekund, a zatim će skrenuti pogled. Ako je devojka zainteresovana za vas ili vas smatra vizualno privlačnim ili vizualno stimulativnim, držat će vas unutar svog vidokruga i sedeti i čekati tačan trenutak da je pogledate. Tada, kako to radite, ona će gledati u vas. Devojke su vrlo izbirljive pri biranju svojih partnera i vrlo su konkretne u vezi sa tim gde gledaju. Ako devojka nije zainteresovana za vas, verujte, neće vas gledati, jednostavno rečeno. Sada, ako biste pogledali s telefona u pravcu devojke i ona vas brzo pogleda, a zatim skrene pogled, velika je šansa da vam pokazuje da je zainteresovana za vas. Dakle, sljedeći put kada uđete u prostoriju s devojkama, namerno pogledajte svaku od njih i vidite koliko njih brzo uspostavi kontakt očima s vama, ali ključ ovdje je sačekati barem 2 do 3 sekunde nakon što uđete u prostoriju. Inače bi to moglo biti zato što vas gledaju iz tačno istog razloga zbog kojeg bismo svi gledali stranca koji ulazi u prostoriju u kojoj se nalazimo, a to nema veze s privlačnošću. Sada, moja omiljena stvar lično je izbjegavati gledanje bilo koje od devojaka u prostoriji dok ne naručim piće i ne sednem, a zatim ću nonšalantno pogledati oko sebe u prostoriji i primetiti koje devojke magično uspostavljaju kontakt očima sa mnom kad pogledam u njihovom smeru. Uvek zapamtite da su devojke izuzetno svrsishodne u većini stvari koje rade, što znači da se neće truditi da vas gledaju ako za to nema veoma specifičnog razloga. Dakle, ako ste momak koji nije baš 100% siguran da je zgodan momak, sve što trebate učiniti je jednostavno uzeti sekund da polako pogledate oko sebe sljedeći put kada ste u prostoriji s nekoliko ženskih osoba i obratite pažnju na one koji uspostavljaju kontakt očima s vama kada ih pogledate. Broj 2. Spuštanje pogleda. Sljedeći signal je povezan sa prethodnim i obično se javlja odmah nakon što uspostavite očni kontakt s devojkom. Ovaj je zapravo veoma zabavan za isprobavanje, a sve što trebate učiniti je pogledati devojku i obratiti pažnju gde njen pogled ide. Bezbrojne istraživanja na primatima pokazuju da gledanje nadole nije samo znak poslušnosti, već je jedan od najpouzdanijih signala interesa koji žensko može pokazati prema muškarcu. Kao što već znate, ljudi su šokantno slični primatima, posebno kada je reč o stvarima poput udvaranja. Nakon što uspostavi očni kontakt s vama, žena će obično ući u ono što se naziva spuštanje pogleda, što znači da će vas pogledati, a zatim pogledati nadole na period od otprilike pola do 1 sekunde, što je njen način pokazivanja malog znaka poslušnosti.
Sljedeći put kada uspostavite očni kontakt s devojkama oko sebe, posvetite posebnu pažnju gdje njihovi pogledi idu nakon što vas pogledaju. Ako primetite ovaj znak, šanse da vas smatra privlačnim bit će još veće nego da je samo ostvarila običan kontakt s vama i zatim se vratila onome što je radila. Broj 3. Koliko puta ste bili na nekom događaju ili u školi i bili prilično blizu velike grupe devojaka i odjednom počeli čuti glasni smeh i uzvike? Kako je ranije pomenuto, možda se na prvi pogled ne čini tako, ali žene su izuzetno namjerne u načinu na koji nešto rade, što znači da gotovo uvek postoji važan razlog zašto odluče nešto raditi ili ne raditi. Nešto zanimljivo da se zna o Minti je da kada želimo privući pažnju devojke, obično radimo nešto što uključuje akciju, poput agresivnog zakucavanja u košarci. Možda ćemo povisiti ton i reći nešto šaljivo nekom od drugova. Ovo je zapravo tačno ista logika koja pokreće famozne burnoute i druge stvari koje muškarci rade kako bi se istakli sa svojim automobilima kada su u prisustvu žena. Radimo ove stvari da bismo privukli pažnju bliskih žena, a žene rade isto, ali umjesto velikih prikaza akcije ili agresivnosti koje muškarci rade, žene obično koriste stvari poput emocionalnih izliva. Najklasičniji oblik emocionalnog izliva koji će devojka koristiti ako ste blizu i želi privući pažnju jeste glasno smejanje. Ovi izlivi se obično javljaju najčešće kada grupa sadrži barem 3 devojke. Ali ovaj klasični signal se također često prikazuje kada su prisutne samo 2 devojke ili čak iako je tu samo jedna devojka koja razgovara telefonom. Imajte na umu da devojke neće koristiti ovaj signal da bi privukle vašu pažnju kada su same, osim ako ne razgovaraju telefonom s drugom devojkom, u kojem slučaju mogu jako glasno pričati dok prolaze pored vas ili dok sede blizu vas. Broj 4. Pokreti donjeg dela tela. Jedan od najskrivenijih znakova da devojka smatra da ste privlačni odnosi se na to kako se kreće donji deo njenog tela. Kada je žena privučena muškarcu, dešava se određena aktivnost u mozgu koja uzrokuje razne stvari u njenom telu na koje stvarno nema kontrolu. Ovo je najcool deo svega, jer je ovaj znak nešto što ona ne može da kontroliše i nije ni svesna da to radi. Znaćete tačno šta je to i šta bi to moglo značiti. Svaki momak tamo zna da je jedan od najprivlačnijih delova svake žene obično njene noge, jer su obično duge i dobro oblikovane. Istraživanja su sprovedena kako bi se dešifrovali skriveni signali koje žene ispuštaju kada smatraju muškarca privlačnim, a pokreti donjeg tela izuzetno dobro funkcionišu za privlačenje pažnje bliskih muškaraca. Sada, razlog za ovo je jednostavan i to je zato što su noge najduže i jedan od najprivlačnijih delova ženskog tela. Pa ima savršenog smisla da bi žena, kako bi privukla pažnju muškarca i pokazala mu da joj se sviđa, prirodno pokazala povećanje pokreta donjeg dela tela. Naravno, ne možemo biti napadni i samo gledati noge neke devojke, ali ono što možete uraditi je koristiti svoje preferirano viđenje da gledate u njenom opštem pravcu. I ako primetite puno pokreta nogu ili ako vidite kako rukama prelazi niz svoju nogu polako, to može biti dobar znak da je zainteresovana za vas. Broj 5. Nešto što ćete brzo primetiti kod većine devojaka je da apsolutno vole razgovarati, a razlog za to je što je potreba za komunikacijom ugrađena u svaki deo njihovog mozga. U poređenju s muškarcima, žene zapravo imaju urođenu potrebu za druženjem duže, češće i dublje. Dok razgovara, ženski mozak zapravo oslobađa koktel feel-good hemikalija, koje su sposobne proizvesti euforični efekat. Jedan od skrivenih signala koje devojke nesvesno ispuštaju kada im se sviđa momak je nešto slično onome što biste očekivali od nekoga ko doživljava vrstu euforičnog efekta. I znati da li devojka misli da ste privlačni lako je jedna od najvažnijih veština koje možete naučiti tokom života.
a što više vežbate ovu veštinu, postajat ćete bolji s vremenom. Ako vam se stvarno sviđa ovaj video ili jednostavno želite podržati kanal, obavezno se pretplatite i pritisnite dugme za like. Hvala vam na gledanju. Pozdrav!